o te whiwhia e to e o whalofa o whatalo whatu, le nei fui tai au manino, ma le tai au te toa i le alofa, ma le anga le lei o le tātou ta pāu le langi. Ia, u whapenau na to e mori manuia mai ai lo tu soifua. Ia, whape foi lo mātou ola, wa lava le whao o wina, tātou por kalama, o whaiva o tiute, ma lava singa uma, ua whatu langa ina mō le nei foi aso. Ia, ua alofa mai le alii, ma whaopopo ina pe aso le soifua ma le olanga. Ia le tātou sāwaringa, maise o le au nanga ia te ia, me lea, lo maia, ia le amatalia foli tātou por kalama, e le nei tai au. Nganga pa iae, fio maia i o mātou loto. Wa oe tonu, ma le lei, ma ato o toai, mea uma mātou te whaia. Ia whaia lava i la uami o tonu, ia whaia le wha maoni, ma le loto maua lalo. Ina ia vi ia le suafa o Yesu ke viso lo mātou o lii, mo lo mātou whaola. Whapa ia ma whamanuia, nei foi au ala o so ta inga ua mātou whangaina. Ina ia longa malie i lau whaafofonga. E mai se foi le whaafonga mai o lo mātou o tunu, o ainga uo mapanga. O e o mua le hawa noa, mātou te mafuta i le nita e hao. Sau ina i mātou le toto le tamai māmoe whamone mole. Tora wapi lau angelu le menei. E i ua i foi le nei mafutanga ma le nei pol kalama. Le fia fia ma le manuia. Foi le vi inga ia te oelo mātou wali Yesu. O e ala tu ila mātou te talo. Amen. Yeah, praise the Lord. Ausu tātou pese lea, pese foi ua masani ai tātou. Ia ae, o se pese lava e, ia vea malu i tau ia tātou ia so uma, a wā o Yesu lava, o lo tātou tupu moni. Amen. O ele tupu moni, Yesu ena e au lepu le tonu le pule e ola le tupu o e o tupu ina ia tago i lau pule ina e pule o le malo o le malo o le malo e mamalu o le malo e filebu o le i Europa ma o nanu tuta toa ma Amerika ina e pulea o malo o Asia ia atasi uma ilo malo malo fale malo e ola o le malo o le malo o le malo e mamalu o le malo filemu lava fai pule mama lo ia la mai uma
e ifo ia te o ia lato fai taulanga ma faia fea o ele tupusili e pule fa'amama ole malo ole malo ole malo e mamalu ole malo filemu ole malo ole malo ole malo e mamalu ole malo filemu. Hallelujah. Ya. Ole moni mo fa maun. Elo pekar kong ye pele ai, but you know, it's really true. It's the kingdom of God. Ole malo le tua. Ole malo e tu mau, ole malo e fa vavau, ole malo e tu mui le alofa. Ole malo fo e eilon na ta mau ainga lau tele. E mawhai ona e maua, e mawhai ona o maua. E maiseo e ua whapena na vea matangata anu o lona malo. Praise the Lord. Ia vi ala le tua le nei tai hao. Wa e tari tonu. Ia o le malo le leo kako whai malo. E ui ai whai ngā malo le lalo rangiringi. Ai uma. Uma aku le whai ngā pāki. Ia sau le si pāki. O mai le si pāki wai le ai ma se pāki e wha vavau le ngofo inga. Ia, o le a le malo losi, o le a le aka mamai, o le a fo i le kokoa, ma lako upu e la lafo, ia e mai se fo i ongi o lako uka mau ainga. E iai ia le kaimi e umai, o ma kua fo i o le soifuanga ngi e le se me wha vavau. Kusa lava po le a lo ma losi ma lo ma lo. E iai ia le kaimi e ke vai vai ai. Langa o leo langa e alu whapea. Ia koe alui fofo i le whapea i lako. E le mwhainga luakua e kau i ao, kau i wheku, kau le maasinga ma le la. E alo le ai. E le te si o kako ue o lunga langa, o lunga i le meo loo fio i le tua. It's a spiritual realm. O le mea iei anganga. O makua fo kako i le gravity. E ka pasi lola ma le meo loo i le kalavelea. Ia wale se o kesenge. Lo inga manga mia lo walu se me manga. Ia pe ko e parasi lalo. Mea ngai e lei se me ope ope a runga le mere ko e saulalo. Pe kongi fo runga le mere ko e saulalo. It's the law of gravity. O le winga lan fa makalang. E lei se me tu mahu le lalo langingi. Ua nga o le malo le tu e tu mau. E le ngaka ku mau e fa vavau. E fa vavau. Mai lava i le amatanga i le fofonga. E alu alupea. Praise the Lord. Mea nga e se le mana i fo yo. Upol nei pese e fa manatu pe ya te o e fa manatu pe ya te o matata uma. O le pule anga le tua i lona malo malana whainga malo. E alu alupea. E api ia le tua. Asa muli muli o le masina o au kuso. Leo tato iai. Ia tu sai ma vai ngar vai tau. Ia o tau unga ne o le winter i le neitu. Ia le inga le la makanga sau ia le sikau mawhangwhanga. E whaftai le tua. E uma aso, uma masinga. E alu pe le alofa o le ri. Praise the Lord. Ia whaftai le tua mo au kuso. Whaftai le tua mo se te male la sau. Ia maisi masinga i warwaku. Ia longa winga leu whai laro le kaku sa walinga. Le nei tau sanga.
But we are so grateful to the Lord for His divine protection and divine covering upon us all. No matter ilekele o crisis, ma le pandemic, ma mea lo whengai matato, but we are still under His protection and His covering. Amen? Ia le tua. O le momoko ni tolo na mata upu is fulma le lua. Upu is fulma le lua if you fight tawina mo tato le nitai au. Reading from the 1 Corinthians chapter 12, verse 12 from the New International Version. It says, just as a body, though one, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Just as a body, though one, but all its many parts forms one body, so it is with Christ. Wa pe o le tino wa tasia, mo na tu tino e tele, a o i tu tino uma, e ui na tele, o le tino e tasi lava ia, e faa pea lava ke riso. Wa pe o le tino wa tasia, mo na tu tino e tele, au tu tino uma, e ui na tele, o le tino e tasi lava ia, e faa pea lava ke riso. Amen. Praise the Lord. O lau tūla o tau talanga le nei tai au, personal and corporate vision. Personal and corporate vision. E matua foi pea whapeo e mulimuli mai pea matato malanga whatas pea i le nei mafutanga o devotion i tai au tai tas. This is the second part of devotional series. O lo whauru talaina wapea. You have a unique vision. There is a personal vision and a corporate vision. But for this morning, o lea la whasoa atu ate oe, i le tāua o le mele, o le tōwha mamau o le wa vatu ate oe, a le tangata e tō tasi, e ma whai o na vea ma tōwha mamau mo le nuu, ma tangata e tō tele. A personal vision and a corporate vision. O lea la e peye, e whatusa i ai le mau le tai aurene. O le lima, o le talinga, o le mata, o le vae, o i tūtino uma, e kofu le kukingo malonga function. O lono winga e tofu le tūtino malana ngā luenga. E le fea ia hai la ngā luenga i tūtino. Wa e le jesi wa savali yonga lima pe savali longa ulu. O le vala wina o vae ia. Savali el tangata. Ka mo el tangata. E mawhai o na o oe i le situ. E mawhai foi na o i le situ. A le lima. E mawhai ei give and receive. Hark, shake, love. Sometimes, wo wha ngā tangata e whasi ei le skangaka. Wha leanga i skangaka. Pata e leo le vision ngā le lima. E leo le vala winga ngā o lima. Lima, give and receive. Shake, bless, hug somebody, and love somebody. Wapenga fole maka. O vision. O le vaai e ke iloa ai me uma. E feso soangi la le lima i le mata. E feso soangi le mata i le vae. E whapena fo i le vae i lima ma mata ma le talinga. Wai vai mai. E le fea ia hai tangata ia lātou ngā ruanga whai. Ai ngā lulue mo se mea stas. La le mele tau sia e lima, ngā lulue e lima ma le mata ma vai. Mo le kingo. Mo le kingo, inga ia malosi le kingo, ma ia soifua malolo inga le kingo. O lea lae wha manatu mai le tae ao le nei mō tātou. E iai se mea ua tuina e le tu e lou loto. E te ngā lue ai, e mawhai, o na manuia i tangata malawa, e le ngata o lou a inga, o le tau nuu, o le kālesia, ma le atu nuu. O foi e iei tō whinga, foi e whai ngā malo. O le palemia, o le minister, o whai pule, o meo CEO, o tangata whai ngā ruenga. E le ai se ka ngaka e kuwha maunga. E le ai se ka ngaka e mawhaiunga ia whai ako o kasia se ngā ruenga. Po le ale ke leo le project
o le ale ma ngai o le mea ngā vaku ia ke oe, you can't work alone. E le whainga ngā lue ngā oe, e ke manga o mia le skangaka. E manga o mia le meo le ngā lue whakas, e kusa lava po o oe wa vaku ia le tō whama mao lea. E le whainga whaia ko kasia, oe vai yaka voi o le sa wa Rambo, o Arno, o Van Damme, la waringa, o Jackie Chan, o le ko kelo kaka ia act mai yaka. O meo ka ki whaka bea. Ele kusa e whailau movie. Aile mwhaianga e laku awa bea, whiki lo rima, ngā ruange lo le movie. Le le sound engineering, le designer, o ofu, e costume, le ka ngaka pu e aka, le ka ngaka ave kāwale, e ngā lulue maka ngaka. E o voi meo individual sports, ke ngisi, fusuanga, o le badminton, table tennis, o le aau, e ke ka alo ko kasi. Aile mwhainga ke wai o rungal malai ngā oe, le ai. E le coach, le trainer, le physiotherapist, le formai. Ia ele mwhainga la koe ka alo ngā oe le rolo mangu malo, molo liri. Pe a le se ref. Wai vai mai le gau. It's a personal vision. O le tō whama mau o tu inati a te oe. E ma whai o na vea ma tō whama mau mō le nuu atua, mō tangata uma. Awaile ma whai o ngā ka wuu se me ke whai anga oe. Peke whai me ke pale mia, o au upo le makua malo losi a, ma le lafo, ma le kere loko mai. E le whinga whai ko ka si anga oe se malo. E iai ka ngakai au ka whai ke manga o mia. Ai le whapea fo ina ari iwa, o whini le pale mia po le miska. Ai ka kua mai kau ai ku iai ala ma ka whanga ku ia. Lei, they need your support, my support, our support. Ko ai o filia, o le singa mea kau whale kongo ia au nganga ka ia wai lungo o le malo po whea lava. Usa lau o mawhale filinga, ia o mai ka kou whanga ko le au, whanga ko le au, whanga ko le. They need our support, no matter how much they know. O le hale ke leo la lako iloa, waisia, ele ma whai, o na whai ato o tasi e lato se mea. So se tō whama mau o tuina ia te oe, e ma whai o na vea ma tō whama mau mō tangata e tō tere. Did you know that a vision is both personal and corporate? O e mantua nā mea. Your personal vision will always be found within a large corporate vision. That's a reminder for you. In a corporate vision, God gives a vision to an individual who then shares that vision with like-minded people and transfer it to them. Io e. O le tō whama mau au maia, o le hale tō whama mau al tātou e kālesia. O le hale tō whama mau al tātou whaalapot putonga. O le hale tō whama mau al tātou au nanga. O na au mai lola ia, ngā lunu e whata seitanga tai le leima fawfau. Excuse me. O polo keki ke kele fo ye pe o le malavalele o le wafu o ngi fale ke kele fo ye o le e saule architecta e saule kusiaka kusileaka e le faua nga ia le fale e le faua nga ia le malavalele po la ola papa e ku waku ka ngaka ia e o al ka vui fa sa o fao aka ia avelo e kawa malava ka ngaka e le ai se ka ngaka whakauwa ai ko kongo o le project le wa whai. E ka hua ke the members of the group along with the leader then run with corporate vision because they find in a place for their own personal vision to be fulfilled. O ka ngaka uma kai pi ka ko pe ngo whai ako. Le pale mia le aku mai lunga o. Le whai mai whakunga. Ai le wa pe pale mia o ko sau I ko e wakulanga I puwai ko la kui o ko mai longo foa ko la kui o ko aver ka vale me le e kofur ka ngaka o le organization malanga maka fa yo e pei o le pleskenge o le falapu pokonga o le faila ukusi o le okupe ele o manga ka kala ku pleskenge ko la ko fa sa ngo fo se vanga ngala se falapu pokonga fo ngale e ka fa vale
Nga fo e le o malama kaka. Mea ngai ka ua ile e o lau portfolio. A e loa la le whaasino manga. Ia ngai malama rola i le me. So personal vision turns to a corporate vision. E lei lo foi la pe ngai ma fu ngai lu ki whainga luanga le kai au ngai. Because your personal vision needs to be in a corporate vision. O mose. Nga wala winga ele tua sa welo a maile ngu. O langa vision to deliver the people of Israel out of slavery in Egypt and lead them to the promised land. Ele whai nga mose. Sa iei a longa, sa iei mini yamba, sa iei Yosua, ma ko i inga ko kele o le mu o Israel. Lau o Mose. O Yosua was motivated by a vision to possess the land. Ele ia moa Yosua le ako la hau. Ngam mo ia fea. E ko inga ianga kuku le vai o Yoritana. Ma whai ei o ngā kolosi le vai. E ko kele isi kanga sa iei whakasi i le au nanga ma le whaataunu wina o le tōwha ma maho Yosua. David was driven by a vision to settle God's people. O mai Filiskia wa lola aku saulo ma le nguu o ngā whaea mai le tua tā vita ma wala awina. O lona wala awina ia settle tangata o le tua. Ai lei whaia ngā kāwika. Ma kua vai kama ia kua ruanga oe esu mai le vai i le vai eli lai peke le ema. A o le whai koko o le vai le ka o oka wa ia fika Filiskia. E lei whaia kāwika ngā rui ai. Ai ko ruanga i kamanga ngau. O le winga le kala. O le whatau no winga na o lau personal vision e ngā lulue umai atangata o na avea le mo corporate vision. He mia na wala awina e sau e whau le pā o Jerusalem. E le ngā o nge e mia nga sau. Ngō mai e maisi ka ngaka. E voi kaka ngā help out ma ngā lulue. O e vai le ka hua na. Ko akele many people are needed to fulfill your vision, and your vision would become a corporate vision. Ai sea, wala ngai le whinga e whaia kua kasia ngā oe mea. Vision ale lima, give, receive. Ai le whinga marosi le lima se longa e lamu e ngifo le mea ai, o ngā moore le energy, ngā halu e leo vai ma lima, oe vai me le ka ue. No great work was ever done by just one person. Waka ngā ia kau ki leo ia kau, la wari ia, o meo movie, meo ki whanga, ai awa kau ke whaka i kai e, langa le whapenga. God will bring together private purpose and vision in order to facilitate corporate success. E au maia le kua, le mea na tuk le ia oe, ma le mea na tuk le roto, inga ia ma whaina vea ma tō whama, mao mo le nuu atoa, inga ia manguia i ka ngaka. Kaka longo, fo ngā leo, Martin Luther King Jr. Excuse me. Ele o ngā ia kaka sāwa vali, korosi la ua lau papa, e oe ave le mahua ngai oe le malo. E fia afe isi ka ngaka. Ngai ei fo i maka ngaka papae. Ele ngaka i ka ngaka uri, ai ngā sāwa vali ei fo i maka ngaka papae. Longo winga, o langa ei kaka support ngai, ai pe fo ngō wheaku ia mose. Wai fai tau le osu tō suru, wai fai po su kolu e luongo. Ngai wha makala ai le kala, i le a makanga o le waku o mose ma waku le ngu uma mea o malava. Inga i mawhai o ngā manguia le i le nu. A o ngā o mose anga wala au iei, le kua yukai. E le iwa ai le ngu a koi le la au langa mu, o e vai me le ka ua le mea. So e wha atau no wina, le fuafuanga, ma le fuafuanga, ma le planta le atua. Ma vea ma wha manu yanga ia i tātou. Pe a whai e ieila le nganga nau leo tātou. E wha o ngā le tō wha ma mau au mai. To achieve God's will, we must embrace an attitude of cooperation with those with whom we share corporate vision. Ka ua kele, it means working with your boss and co-workers in a productive way. Awe ke ngalue kua kasi. Awe ke mga ke whai kua kasi ngau mea. Awe ke ki ngai. Very important thoughts for you this morning. God will bring together private purpose and vision in order to facilitate corporate success. That's true. O le manguia o le nuu atoa ma tangata uma,
ina ua e sau ma lau tō whamama, e ke le ngā e sau lea whaasoa mai ha mākou, o kako ngalu, a e sau mga oe i lau kō whamama, ke mga e whakaungu inga. E kaunga e sau mua mua e kalungoa mai ha mākou, ma share mai ha mākou, whamakala mai ha mākou, mea lale cost, how long it will be, e whakingoe. O ngā lulu e mga oe ke kua oe whai, le ke le mga timan mai au me whai fuare. E le se manguia o kako, ngu e le manguia whai fuai oe. Ai mga oe manguia me, whalongo, teamwork. Meo au laka pipo, le alaka mamai ma le malo losi. Ai au ka ape ma fau. E le kai malo. Nga oe kulolo, malolo, whai a inga, ko ilalo, ki ngā inga. Waste the time, the money, the energy, mai maua mangoa opportunity. So personal vision and corporate vision work together. Although personal vision e mawhai ona vea, ma tō wha ma mao mo le nuu atua, ona manuia ilea. E le lepe mafuanga e usul ngā runga le kai au, because your family needs that. O le vision o lo tō ainga, e manuia ina ua e alu ma e ngā lue, ona fia le o lo tō lua malau whanu. So may the Lord challenge your heart, and encourage you, enrich you, and enable your hearts to bring your vision in terms of understanding and comprehending the mind and hearts of the organization or your family or the church in order to have the success. Amen? Ina ia maua le manuia, marwha manuianga e le nua toa, vi ia le toa, e fia oe. Le anga ala mai ai, le whaasino manga, ma le tōwha mamau, wa vea ma manu lau ti o le au nanga. Ia ma ua vi ia le sua for Yesu. May the Lord bless your heart. Whamanuia le atu le ni tai hao ilo finangalo ma lau lotu. Tātou tālo. Tai ta mau e whaailoa mai a i mātou. E uina ese tu tino. A tasi lava le aunga ia whaamalo sia ia le tino. E ufo ina ese lato function ma lato ngā luenga ma matafa iau e whai. E tasi ale anganga ina ia malo si le tino. E whatusa iai, lo tino, o oe, malau pule anga, e uina ese mga vai mātou te ngā lunue ai, mātou wha ingoa, i lea ingoa, ma lea ingoa, ese lea tunu mātou te, ese fwoi o mātou lanu, ese fwoi mea mātou te fia iai, ai tasi ale aunga, ia vi ia lo suafa, ma ia whatupu te le ina lo malo, i le neila lo langi o mātou iai. Ia, whamanuina la le suafa Yesu Kiriso. Ia lava o lo mātou tupu o lo mātou walii, o ia e afua mai ai, mea lelei uma, mai se o le whātau nuina o le tō whamamau e au mai o mātou lotu. Ia, manuia e lo nuu, mai se o la tau na mātou mafuta le nei tai au, i o lātou tiu te mawhaiwa le nei aso, a pēr fo ia au ngar whanau, mātou te talo, ia iai whātasi lau o fio whamole mole, i so se mea o iei lātou. Nisi o tau a fiafi, o nisi foi o whaia malo longa, ia anga le leila o fio whamole mole, i ele fi le buo, fio iai lātou. Ai whaafitai mo le nei avanoa, e mai se le nei awala o so ta inga o mātou whangaina, ia vi ia lo suafa, nei masa uma e whaababau la. Amen. Yeah, praise the Lord.